baby fako. Akoleso anenu hwe. O nyini bana wo nse nenu ne se ahyase efifi ne fifi ta te se ebuo bi. Nti yentena se na ye nwene. But obi abone bra. Obi timi kase me atheist. Nyinya menni. Ya bibi ani ho. No obusa no se na when it soro utimi me nsu to awiabo snow to hwan. They don't want to believe. Now one person meje di no. One person yeso ombu ya bem kase ese ye kora ye di agoro. Nti ne obi timi tam Bible. O se abrofo na de be dada ye no otwedwa to no hye. Obi timi tena social media. O se na mo sori na Yesu wone hwan. Na Yesu abrofo ba be dada mo na omo kansama kese. Ne be ye nipa ngongo se Yesu ya ye mpe na samatia ye bu na nimtia ye kan bibia no se de wo so wo beba no da Jesus Christ me da wose ene da Yesu ishawo ni munyam ye okese se ne da Yesu wodi nkunim na wo mama kwanya se me metena se na wo mankasa Erade mi ni asem wo na wo asem wo nkonkron asem bi se de nke wasa asofo akia odeni wo mu asofo akese kintina wo na nketimika na so wona me papa hwe akwa so me da won nsem dia Erade the family na so ne kasa family mu se de wo ye ne de bia no nkonkron take control from me catch mama dwene makoma nyina no mu owura Yesu Kristo mo obonefo ne kwan e ma ne fa nsem e me hyema no me mpai bone se Erade kasa family mu ene se de wo kan de bia no na de wo wuo enyankon ewo Jesus Christ di mu bisrosa no mema so enya de nche matamfo na ma minim die ni nyansa metimi ne oma ede akasa me da wose se wodi nkonim me jaya koma bi ahya wonsa me jawo bibia wo ha ehya wonsa se nipa no kra wonte Yesu ho asem da ana wonye Yesu Kristo ni a Erade me so se ne famimu ne kasa na ento nipa bibira koma so na ye bewie no na nipa bibire ede wo Jesus Christ ayo mo kra ene wo majenko me da wase so wadi nkonim ewo eja oba ne honkonkon di munti amen orafo me san ema wo akwaba ene ye Good Friday se de ye nyina ye nim no Yesu Kristo ba asasi so aba be wuma ye bone ana wo sorry ama ye tenene enti because of that na afi bi adura ye kai ye friend of Passover Yesu wu a obewu ye ene ne sorry na yetumi e de didwuma se de be ya de biara da ye be kai na ye remfidie Yesu Kristo be ye maye nti so bi te wokra na ne do anodwo ana oya paba ana na be mu ye bu Kristo suma no wo hu se se papa na be pay price. It's not an easy tax obi tria kakese ama menu mienu se de be ya ye benya enkwa nti se bibi kra na wokom ana tete ne wo hawbi kodan na bi na wo famu a Yesu si ebesoa na hokra ne bi wo de wo achekese ye de asennua bim kese se to ne ko ho na wo twene ye samburu ne ka ho ne nsukomo de no na natade nyina mu afos mu jase tenko na odi fro pipo na ne nankokomu wo so se ga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  na bebi ye mi hu kra ne se yesi aba no yesi efre bibi koboko na de wo ho nti ye de bosa etifra wonam enye komo Yesu Kristo oba be wuye eninti ne be catch obi ase so waba Kristo ma wo mfom kwan ono nkuto ni agenkwa no esombie ni soro efom asase so asase ase eni Christianity eye peda ontumi mfa na ntoto esombie ni ho a etimi de nkwaje a promise nipa emma na nkwa apart from Jesus Christ forget it baby awunam bia ye dada so who could grab baby near see ye de ekwan ye bebre Bible kan John 3:16 o se se di unyankopon do wiase ni so ode ne doba wo no koro no mae na obi biara o ginidie no onyera obenya da nkwa Buddhist to me use the same word nkramofo to me use the same word enkanka bahai to me use the same word abosomsomfo to me use the same word only Jesus Christ. So what you say?
Ono ne yagye nkwa. Obae wonye Bible ne se wanye bone da. Obi soa ye bone ekokoto twene. Bone be na otime Awurade ntimi nye. Wasoa akwakọ wuso no e wasenua no so we defeat Satan long time ago. Na de ne se e wose ye kai ne kire se me amete yi. Ebu okwa ho na nawu afi bia ya obi ho na okọ ne na so no the flowers. Ebu ho ye kai ne yetimi ya di afihyiada. Nti se Yesu Kristo abi di dwuma so nti se de amaye ne a yese afi bia so ye kai na Yesu so because enam sai we mu e ma nipa bebre eti Jesus Christ I say the amaya boda mama Yesu Kristo nyesi ye ni dwuma bi di o. It's because wabesoa ye bone medwa mama bebrebe wasoa minyin se yigo wasoa matro mabufuo mini mafunu Awurade asoa ni nyina akwakoto atwene wabra onye bone. He paid the debt obe pay price ato ye ho enti sa papa we ene wose ye sori a yi na ye ne ye kamfo no ye pagya ne din e me wiase nyina hu sampa ye wo nyame a ote ase dada ne nano pay me sori ye na ma chese me honam tutumi ankasa na jama kogye mako pagya na de ama me honam tutumi timisoma ye mere ti mi ampa na dwono me da chese me da se nanka na me ti mani me bompa wie na me se Awurade be kasa kire me bie Bible me bie Bible no ma be bia me bie ye Matthew 27. As a matter of fact, ever kasi ya to party ama me na me didi anapa no asem na de sweet na say no wonder yes we are champion ampa eni asem yi ne me ne betiefo be kwa akoshe ni ahwedi Yesu Kristo ebeye mai. And like I said, se nipa mienu o se miensa o se nan o se duo se waha o se 300 o se 400 na waha asem no sa na meka no because ebi ene wona wasa otisa asem me yi bi free na me fa bi nka ho and I won't sugarcoat anything na me nim se Awurade so ebe ka me ho amai no kofo nti bi o Bible no ko Matthew chapter 27 na yenkosua bibi wo ho enema Yesu Kristo oba asase so de koso a ni nyina mu wampa ba na otumi be wu maye no odofo is wonderful. It's amazing. Only Jesus Christ can pay this price. Na chino itira samosi Yesu jina amrado enim ose na ade achiye no asofo mpanimfo no nyina ne oman no mu mpanimfo no ko ne ho agina se wo beku no ose asofo tio asofo mpanimfo ne aman no mu mpanimfo eko ne ho agina se obeku no when obeku no Yesu ose na waka kire no de no ko share amrado Pilato nsa ena Yesu ena Yuda a oyi no maaye no se obu no fo na Yuda oyi no maaye no se obu ne fo no onu ne ho na ode enwitabena aduasa no sane brai ebre asofo mpanimfo ne mpanimfo no se maye bone se mayi moja bone eni emu mama ena wo se emfa ye ho efa o se efa ye ho ben wo ara hwe na otu nwitabena no gu asori dan no mu efri hokoi na okosane ne mene Yesu Kristo eba ya wone ne suafo nam Farisifo yi asofo yi bo papa yi hum pempa koshe no everything he does
na so ye say na so de obedwiri dan nagu na de nansa besi na so ye hwan na obi kura na obesa na yare a omo se na ye homeda ye nsa yare bibi na obeya na suafo ne bedidi a omo se adan na suafo no omu niye na no matete se ba yi de say omu niye na no matete sem so omu didi omu yese chese bebi papa yi nam bi etro bi na ye pena kana to amenem everything that he does and no ye omu did intente everywhere he goes no omu plan so omu tiri mu say e wo say ye no bone na wi ase obi nya obone agese de oben wo kan mitiwe obi ntumi nya me bone without obi oben me onim me pa onnenim tama me deda onnenim tama me de sorry onnenim ba bia me pia me ko onnenim de me ye nti usan ne ho a obebre so what you say ti omo ye ya fra branti e ba say ye pese ye be yesu de ye be che no so obeyi na ma kire ye ni ma uska omo ye ya tue sika edema and they say Judas emane koyi Yesu Kristo man na ade wo mu ne se na Satan fi se oya ade bi na ahyinyame but no onim se yenya ye ne no wasasi so no onyame bi yusu ne bai e de age ye na yenkenkan enko medru ses no se na sofo mpanimfo no fa enwitabena no kan se eni ho kwan se wode gu ayeyede adaka emu enam se eye moja anu bo na wotu ejina na wode koto owemfo wode koto ose onwemfo asase no na ose ahoho wo mu enti ofre asase no se moja asase di besi ene ena de odi fon Yeremia kan ye no ba emu se na meje enwetebena eduasa eye de obo ne bo to no free Israel ma nsem no etri ade eno de koto owemfo asase sede Awurade ahye me no 11 no osena Yesu begina amrado no anim na amrado no bisa no se woni Yudafo hene no ana na Yesu kan se wona waka na asofo mpanimfo ne mpanimfo no ritutu na no wamwe bi ena Pilato se no se woto nsem pia woreka egu woso wat nsem pia woreka egu woso yi na wamwe no wamwa nsem bako mpo ma no ye amrado no nwanwa yie na da afashe mu no amrado jina odiedani ba ejai odiedani bako a nkrofukuo no peno no ma wo nenso ebrenum na wo adeduani bi a wojai wagidin ofre no Barnaba enti wo hye no Pilato se won se hwan na mo pese mijai no memamo Barnaba ana Yesu a ofre no Kristo no unsa afi bi omo ya fasha ye wo prison fo ni bi ayija wo mo dodo no ba be kase yenya wo mo na Barnaba yi no ye e de say mitima kase no ye odwetwafo oye kromfo oye monatuni a oye notorious a obi be kase se ye mitima kase atayi ewudi a wo mu bi krono a wo mu bi
monato chese bibia otumi kura fam enkwala ayi emmoa ewo nwura na fashion ne duru susa ya na ekoyi nkofo ni bidie de oman ne pe ni eja nti ekoba asa no mitimu se ohene no chake no se no man we wonya hwe omuso so yuda fo ohene nti unim mame kofa notorious boyeni na ewias ekrum ha wagidi no yemfa nka Yesu no ebia ombeja Yesu because akwa we de wo record ukuru mu a nasem enye de kora yate no nsam ate sinu nkonya siesiesi we ye de kotum ikura nkofo bibire ho ato mo timi nkofo no mra ye de woni Yesu gina ho a ba wo mes ombeja papa yi because kan nsem mo kangu ni su nyina akra omie na no ontumi kura nka asase mo kan eye no kore ananye no kore waye din ene wo gina ha saa me de no ho kra mmobo nti obusai 17 wo say Baraba ana Yesu a ofre no Kristo no na onim se ni tanti na woyi no ama unse no hin se ni tanti o na woyi no ama 19 wo say na wote ntiemu wo say na wote atemuo akonwa eso no wote atemuo akonwa so no ne yiri suma ba ne nchen ne yiri suma ba ne nchen ohine ne nchen o se emma nsemi bi emma woni onipa teneneni no ntem na ninti mehunu amane pi odie daemu ene enam se Yesu Kristo ye nyaminti ohine ye de ne ba nanim se Pilato ye ne bekasa yenye ne nkukunu yankobona se ne yenye ne sei no edu sa na jono mkodai no oba ne se wana ne da yesu ohun se sa papa we yi a ye de na be oye nyame nti wo kan se yemfre ni kunuma no won se hwe na ne papa we mu ntama masem ni nti anadwi mana nti wo woni ni kunu wo woni papa no nse to bi so wo yiri timi su da yi bi wo ka kire wa ya na musu mema ni ntie so we die otie na ye ntie die koso e o sei na osofo mpenimfo no mpenimfo ni o sei na mpenimfo ni mpenimfo no tu nkrofo ekuakuo no nso se etu nkofo kukuo na so se wonsre Baraba na onku Yesu nti yebo odwa no utumi se na nkofo bi na mafifie te se de yeto aba no obo pum gongongongo hello me ba cha wan gina no ya anti atamia o mi bi mi na memra onhwe ye ko hene ho akwa bi a waba na nse ye firi ni Yesu no wahu nima wo ye ni kurum hanye ise ye be ko hene ho hene ho okoyi da duani ba ko be kasa Yesu no ngodi na gina ho so ba be gina no kase hwan na minya no hwan na minku na ye nyina ye di ntemu be kase fa ba na ba maye wo wote de meka no ye ko na nkwala mumra na mumaji tofe ye kwa ye ko gina ho a so wo hene busa obi antiem wate mun kase fa ba na ba maye so ntini ye me ba ya ene na no ano nti ye be hia wa wo mo si awia yo e bodu me no a no asako no obo obi pun ya eja ya konto wo ho we di mi twam na asem bi aba kurum ha ya ye di ho abobo ya na me se me ba hanu de tie ne se akwa ye fre ni Yesu ya wona nam kurum ha no motor bi en sama kese no woka wo so wono kwa wo jiri ayi obetime jiri Jerusalem ayi dan ato ogu no sin nansa chese ne nsem bi okeka bi osori ya no ye Yudafo hene osori wo wo ye Nyankopon ba osori wo no Abraham kura woni mu no chese ne nsem bi okeka nye wo me da kura he ni kwa se nipa ye wo se me saya de papa yin sim odi ni kroma no enye so o me ye hu ntoye ba bi obeko bia no okasa no odane dane cheti ni nti wo ma chese nyema si wo krom ha de nye ya nyina mfiri wo nye na ade ne se unsa fi bia ne de duafo ni bi nti se no wo hene bugu yi obi aba beka ho na ye de Yesu na ba bi gina ho
nti de me nante sia ne sesese no so ohene bi na no kasa ho na yengwan no Yesu no anase de yi na ka no na obi ankase yemfa Barnaba maye yenkokum Yesu no eno nti na menam cause ye ja akwa we de oye no hu ya ekrom ha no bibi besi wan hwe wode ntokwa beba Yesu so sese ya bobo mere wane nkokora wan hwe ya na asem atoye obo we puluma saa ohia group bi o se ifo na NDT fo ana aha NDT fo se mo de mo ye no mo na hwebom we die we nya bato asem we ya akwa bi a wo be krom a ye di si ye di na chi ahu wan hwe ye nto ba wo krom ha nyeme bi o ye nye nti sese ni ye nyina ye kohia oyini se ye nyina ye mra ye mekan agene de ye pese ye de akwa Yesu no ode be ye no ti nipa nyina gitwi no mukoduro ohini so atide na yire aka kire no 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 kwa dada nyina ye bo Yesu kwadu ye kansem gu ne so nyina won kasa no kwa tum se na Yesu kura ho aye no mobo sabranti won kasa wonyese na adai ntitie osina wose na amrado no buase won se won mienu yi emu hwan na mo pese mi jai no me mam na okan se Barnaba otiemu kan se Barnaba Yesu Kristo de Barnaba ni begina ho ena obusa ni padodo no hwan na mo pese mi jai no because afi bia ye jai de bia ni hwan na mo pese mi jai no hwan ena mo pese ye be jai no omo se fa Barnaba mai tutum so hin na Barnaba ni wona na no ho asem bebrei ene ye dika ko bonkofo aso nti dodo no ntiemu no ni wura wo hene aso so what you say kromfo monatoni owudifo a wono owukrom kwa ye ho ntoye ye chi ni tomui ye ho atoye wodo wade esi wa obi mfa wodo wade tu obi nwia because wono de bibia uja wo yire obeba befa no nesi enya de na toma makuremu ye ho atoye Yesu asema waka ne se wo yuda mo so yuda fo that's it nene dia dai na afedie ye baba be wure mu na wo hene bebusa ya asem ni enya wo bia ye se ye fa Barnaba ya wo titi nipa yi to mo ye fa Barnaba mai akole bi je mo se papa akwowe ona na dan wo hia mi sika kuta mi oji film so make piano sika kuta oji ntide kan come on to penny for ya de o sika kuta mi oji na yede no obi aba na aje papa ono na last wudwe ya jina no fefefe we kira no ma wo ma ye ohine kora bo de wure se wudwe ya foma ba wo bibu mu a ye wo mfa de mra no aye ko mu ne sa akwa Barnaba ya kromfo yi e na ewie ne na fide o munya woye na wudi Yesu ne de ba no munya huni wo hwe ye jai no ahu e da beto kroyin di Barnaba ne de na ye won de se kro no keke di Yesu di be opeso di akon na be krom nti jade wo keka no ni enye Barnaba ye betu ne fo de oye ye nyina obejai ye di ne gina ye de kromfo wudi ni mo na atoni odwetwafo ye di ne gina ho eni ye di Yesu Kristo ohotini ne ho ma asem da ono so ye di ne gina ho ye busa hwan na ye nya no hwan na ye nkum mo so mo fa Barnaba maye ye kobo Yesu aseni ebesi ne unse nipa mpe papa wo a wo ye papa ye mpe ye peboni ye boa boni se papa ade ye boni ye di nipa ko se yim no ene na nipa boa nso na papa ye o mo ye fa Barnaba maye fa Barnaba maye ne ja Yesu gira wo nyina ne se wo biwu ama ni moja sofom na abeje mpempem nkwa nso wo se ye nkokum ni nyina ne se etwa se ebem but no wo nte ase bia nka asofo ne mpanimfo no no wo nim se ko ye kokuni kura no ni wo no besa ba ye mfaso a nke bia ko mu jaye so what you say but no wo nim wo fi so mo ko sai honam no but no wo nim se ebeboa ama ya beji ye ne yasefo enko na they don't know na tie 22 no say Pilatus ye won say ene edie na menye Yesu a ofre no
Kristo no wonyina ka se ma ommo no asenuam Israel memusu nanka obi di bone okobokro no ana okudi ewu ana okoye bone kase bia ne ebo na asenuam nti se e ka obi ofata asenuam bopa nanka ye Barnabas atomo se ye mo no asenuam o se ena o se na bone ben na waye ohine no o se na bone ben na waye obusa opese ohumu ye na otietie mu bebre se ma wommo no asenuam unse opese obusa bone ben na waye omunni explanation bia omunni bibi umbetuma kanfa no hunti no they start screaming crucify him bonasenuam bonase asema ohine busa wo no kwa they don't want to answer him bone ben na waye all he hear is bonasenuam because omunni asem bi umbetumi de ato no so wonya bone nti untumi nka bibia amfa ne ho nti wo busa se na bone ben na waye di wote ya ne ntiemu because ye di kan bonipa ne bebira so bonasenuam ai na Pilato hunu se ontumi nye ho hwe ne emom sakasaka reba no ofa nsuo hohoro ne nsa nkrofukuo no anim kan se miniso wo onipa treni yi moja ho mu ara monhwe ohine hu se wo ye hu bibi enyi cause crowd na you too much won hwe sakasaka beba won hwe ye bebubu na himfie won hwe omo betu ahye no so omo di osebo ne gidigidi aba no so omo se beye sakasaka sa no o kai die ne yire na kan no se okay mama mi nsuo nipa ye ogina wo mi hu ne ho boni bia moja ni kuma mukokunu mahokoro mensafiri ho me ni muni asem de mo koye no me nsanim me nka ho no yi no ho boko edifrim na yentie osena oman no munyina bua se ni moja emra yen ni yen ma triso aha na mekan ya wo ya na mewra ho woti de omukan onye hwe yinkukunu na menkan 24 nwi osena Pilato hunu se ontumi nya ho hwe na emom sakasaka reba no ofa nsuo hohoro ne nsa nkrofukuo no anim kan se minniso wo onipa treni yi moja ho mu ara monhwe na oman no mu nyina bua se ni moja emra yen ne yema etiriso omu bo mu dua satan ni moja emra yen ne yema etiriso kuno mudie besi biansi ni moja emegu yen ne yema etiriso batani monyam nka onyankopon se moja ne begu yen ne yema etiriso a eyenkon na Yesu Kristo na otamfo nim se moja ebegu mu tiriso no monkasa ni moja megu ye tiriso na ofi se be ye no me ama wo mo se na be ye nkon when na Yesu Kristo moja so no so wa ye se de otieda bia Yesu Kristo moja so no so bia ote no ho firi ne boni nyinam no wotumi kura kutwi ne din e wo gwama ne nkon nti wosema ni moja megu ye ne ye ma etiriso no Satan di bu ne se nke be ye no me amaye na imum se na moja no begu ye tiriso na amaye enkonje hallelujah o se ena ojai baraba ema won na ohwe Yesu mpre no oyi no ma se won kobo no asenuam minu miru ntio ohwe ni mpre wunti na wankasa wo nko wonsem bebredi na no nka he have a lot to say ka wonsem bebre wo beka ibe jai no but because of you and I wo miena no cause bi obi na no a
his words will make sense to them and they will let him go. But so ko bie na no a ne no mosem so wotumi nti onkasa se de be ya ye de ne be kwakuku no na ne mogya no e be ba be gu ye ne ye ma etiri so aha wose Yesu ho agrudi wose ena amrado no asrafo ne di Yesu ko amrado aban no mu emu ho na oma nsrafukuo no nyina behia nenim na woyi na tade na ode kata konmu koko bi gu ne so na wode nkase anwenyo abotire bo niti na wode demre she ne nsa nifa emu na wogu nkotodwe nenim goro ne ho se Yudafo hene mo na utu ntesiogu ne so aje demre no na wode pie na pampem wode pie na pampem koso sa echena ne hye Yesu ne ye nade o ne ye nade ne ye de nade na hye utim esrase ne se na emre ne ye pie so na awo na epram woni muja because of you and I. Nsunipa mpenya mesem se na wo betie nsema mekan na wo husampa Yesu Kristo no yenti na wo bewuye na wo bepam akase owu asori oyu Nyankopon ba meka me kire so bi Nyankwaje ose na wo wie ne ho agrudi no oyi kata ose de oyi akata ko mu no free ne ho na ode ono ara na tade hye no na ode no ko se orikobo no asenuemu na ofree edi no ohunu kasarini bia ofre no Simon ono na o hye no ma no so a asenua na okodru baabia ofre ho Gogota asase ne nitriso no onu ma no ensa keka ode bonwono efra emu se onu na okan nani okan nano mu wampe se onu na obono asenuem na otwintonto che ne ntade na wotena ase ho wen no obi a anka mosemo mpe no mokobo na senem mu wie ya nipa ye mpe no etwintonto wona tade ho oma twintonto acha ne ntade o mu wie ya o masa tena se wen no nature so ye special o say na wode na fodi sema wo kire ye fam na tifi se Yesu Yudafo hene no ni ena obo odwatwefo banu asenuamu kan ne ho obaako wo nifa na obaako wo benkum ye wo wudini ene ye wo kronfo ene teneni ni wo mfimfi agenkwa etimfimfi so what you say nka woma wose ebo na sen ebo ma sen omo no they deserve it because baako ye kronfo baako ye wudini but oteneni ni nso ya bona sen minu mirundi wose na wona otwa mu no wo so won ti e wo so won ti keka abususam ti ano se wo a udwiri asoredan no wode nansasie je wo ho an se Nyankopon ba ne wo a firi asemua no ehu sifam sa aranso na osofo mpanimfo ni atwerefo ni mpanimfo no goro ne ho se
Oje binom na ontumi enye no ho. Oni Israel hene afei ma no mfiri asenua no eho nsifam na oye obeje no na yebeje na di. Ode no ho to Nyankopon so afei se ope no a ma no nyi no na oka se Nyankopon ba ne me sa ara na odwetwafo a obo won ne no asenua mu no nso di ne no atem. Ose ne firi don a etoso nsia so no isumduri asase nyina so kosi don a etoso nkron na ebeye se edon a etoso nkron no Yesu de ene kese bom se kase bibi boma o bom o tiem the voice ne bom na nyekom se Eli Eli lama sabatani ene se minyankopon die nti na wagyae me na won osina wana ogina ho no mu bi te no okan se oyi refre Elia na ntam ara won mu baako tu mrika kofa sapo de bo ensa keka bi mu na ode tua de mrena ano de maano no na wana aka no kan se je na yenhwe se Elia jaine yenhwe se Elia beba abeje no ana na Yesu de ene kese tiem bio no ujai ne honhom ahana ebinum nte ase no ono a ne jai ne honhom ono ne jai ne honhom obi enku no owu antumi amefa no eye ono a ne je ne nkwa no eto ho ose na hwe ntuma etwa asoridan numu no muti mienu ifri soro di besi fam na asase wusoi na botan pai oje mu no isum kese duri na asase no wuso gidigidi great earthquake esia na nyekom because moje di bimbi asofom so what you say great F or say na obodan buebue right there na oje mu no o say na bodan buebue na nya o say na nyini nyane ebo o say na bodan buebue na nipa kronkron a adeda no mu bebre nyane right there no odura samando dada o could really see people who dada no. He went there for crusade or could preach here or could kasai or no times you found anyway until he went there for purpose. No koye du maybe. What you say? Obey bibi was assassin so no a form so aqua bibi. But not Satan didn't know. Se no one himself will kokra as I could releasing kofo free assassin as Yabesana called New Jerusalem paradise ya nkawanye e kokra ne bakwa e mi hu kese na sanye ye ne ye ka se ye ma ni moja megu ye ne ye matiri so no nko a so o magi ye nko a no he went down there na nsema o ba asase so be kan no he go there to talk to people there too and munyina epipi o ma o tie ye gi ni di ye no de munyina epia abonte tutu so wo tisi ho no na ehu aba because the biana nipa wu ayibisi wo mu but we nipa we a waba no this is too much because we to the nice wa na assassinate wo so na pra na ebubom na dede na nyakom nti na afi wo mu hu di wo nya wo mu na omo hu yira wo mu they want him to leave but was maybe 3 days minkoy minyam wie de me babe mi bedi nansa me no bedi nansa wa
Nti Satan no owu ni asamando ene Lucifer omo ho anto omo asase na se Satan na Yesu koduru ho no because na omo fi say omo territory obi ntumi ma ho but Yesu we Onyankopon wotumi sintumi nyina ntumi wura asase na se ekokoje safoa ko release people a ye do omo egu afiase ni nyina. That's the kind of God that we serve. That's the Jesus that yabodam and yamana nipa bintiase. Nka we can do anything. Ki betuma yibibia enye sika enye nipa amomo diachi enye krono mani monyamfo ani madom aye bibia. But because of what Jesus did, no, you who be that na yanti bi mpani nsamoda. And that's why we are crazy for the man. Nye bibia ntia. Tushi obi no will go crazy about Jesus Christ. Enye bibia ntio eye de waba ababeye tumi a wada na di e de akere wa kire sampa wo tumi tumi ji nipa nkwa ni moja no a pay the debt wo chi tinsuka e de amaye ntudu ho to Jesus Christ so a wo bere mu yo odofo se wo ti ya na wo ye Kristo ni no waji Yesu Kristo nyame ba na dia wo mre mu yo moja na shiku fama asase mu papaye asase ntime nyina ni mu no sa moja no ne baba beje wo nkwa moja biye ni asase so etimi ji nipa nkwa ka Jesus Christ moja wo be do nipa no wo demonstrate wo do diko wum kire ye sampa. This is how much I love mankind. But it be sinne iwu papa wu ye nyina ne amane ofa mu nyina. It's like we have to beg people kasa bebre ansana o matre ne ma biase. So what you say? But me catch say yem pa bada e be koso abo papa yi hu dawru kopem say obi pie de dimonyam. So what you say? Ebo ose na bodan buebue na nipa kronkron a adeda no mu bebre nyane na ne na nyane echiri nyane n'echiri no ofiri won bodan mu ko kro kronkron ni mu ko yi won ho edi kire nipa bebre on se o man ne ye public and nipa so hu yin so se won na wo mawu nan asore wo mo besena ko yi wa anye ni secret ti wo mu se papa no wasase na si di djuma bi cause won nko akọ ho no hwe nipa bi a epiepie ba. It will be impossible so wanko a nka be den si bit me release sankofo no to come out nti eye evidence okunkun ni na du asase na se and that's why I release sankofo we nti o manfo mo ho ansie Bible ni se nipa ne o mbe dida o mo ho di e kire nipa nti nipa bi se ebi Abraham na we na wu tititititi won okro no na won na eba na u dimirika wo betwam we so Mwana bechamuno no one comfort na bechamuno we na sa nti chese enne be mo hu say yes oye nyame na wo tumi all this na site nu ne ho na ko na say the okoko ye ni because we go through from hona your man information say nyankopon ba na dru ha no fi say nka owu ye no asamadu ene ansaman betimi atintim no so ma na kasase na se a ontumi nyahwe but the hokra na nitumi koye kese to show him power okoji wuwu ni asamando nsam safo ase e ma kwan release wo mo a ya capture wo mo to go sai nyame no na edi na chiu sai nyame no e na yabo ne hodam o se na asrafo haso pani ne wona woka ne ho rewen Yesu no hunu asase woso ne enioma isiye no usuro pi kan se ampa ara onyankopon bani nsankyereni isiye no ema wo ma bi wo ma no confess se ampara onyankopon ebani. So what you say? Ose na mma bebre wo ho a ogina echirichiri rehwe wona odi Yesu echi efri
Galeria som no na Maria Magdalene ni Maria Jacob ni Joseph na ni Sebedeo Emma no na ka won ho eka won ho ose na edru enwumre no odefo bia ofri Arimatea ofre no Yosefa ono nso ye Yesu sueni bi ono na okọ Pilato nchen kosre Yesu emu no ena Pilato share say onfa emu no ema no na Yosefu fa emu no de we enyere fita chichire no na ode koto ono ara ne dan fofora wotwa no obotan enum na opre opia obo no kakra kabi hini eda no ano na ofiri ho koi na Maria Magdalene ne Maria ba kono wo ho tete eda no atintin so na de echiri no oye da edi ahoboaboa da no echiri no asofo mpanimfo ne farisifo bihia Pilato enchen se owura ye kai se odadafo no tiase no okan se nansa menyane entima wonkowen eda no yi enkoduru da etoso miensa no nipai mosemo mpeno enkobo na seniam ense nensema wokanyina na mote na mubu mosungu so oka se ye owu ne nansa so obesoro mote nti that means nensem bia no woka no mote na no mubu monu eguso afedi mo samba be peni pase ye nkonko wen na wo ye dadafo wan hwe kra ne aba be wia na firi ho wo mo se o Yesu no so wo ye dadafo yanka so mbe wia no nti se sadia ma ye nkofo no nko wen no enam so wo ye important nti onu no kwa sama no o di ni djuma no ne ye wen na mu so what you say because omu hu sampa to me bi wonimu obetumi so ye bibi ampa obetumi eye no kora nso Yesu Kristo esori okoye na djuma ne wie ye no wankodi na nsa because of say wo tintim no so no okodi na nsa because no assignment bia wo wi asase no so de aka asase na se nti o so ko finish wo na afa ofiri ho a obesina koneja nchen and up to now atamfo omutan Yesu up to now omuntumi mfa evidence bia ma metre say enye no kore say Yesu we because abodan no empty up to now omuni ade achinye ko chikobremai but eno nko ade omuntumi mfa proof bia mai because up to now enanemu empty hwinim nkase bia mu kombe kokoye mfifimu abedada nipa adwene nti odofo Yesu Kristo na yesom no wonye nipa to o woyi nyame prekope wo wonko eyenokore wo wonko wode ma nipa wodi wo woni asama so nkunim wose mewu me nansa so mesori ampa wo sorry nti Yesu ye yebo no ho dawuro no enya agoro ne yedi o nyese obi na abre nwahye ye o da bi sedi nkofu bi ka ena omuni dwuma bi di ena obrofo na de ye beda nyesa na tie mi kame kirawo wo yinyame prekope monhye nkofu bi a omaba asase so yedidi wo machi we si misumwe omumu hwan ena wuye otumi sori oli ye na je nkwan Yesu Kristo Muhammad wuyi wantima no sori up to now nkabufo hwehwe Muhammad wo fom di ntie mo de omuma ebo fom no omade bi ayira and they were looking for it yanso ye peda yitia ye hwesoro because ye nyankopon no otuko soro wan kasa sene kukum esum bia omutenase a omuhwehwe omunyame wa asase ase yedi ye nyankopon no wakodi nkunim wa asase na se abesene kosoro nti ye hwehwe no wo fom nti ye kasa fa wo to Jesus Christ so a e kire se ye nokore wo nkwa ye de manipa ni moje begu ye ne ye matiri so na asane ye firi boni nchichiri yem
na yesu ye kronkron se de wo ye kronkron na Satan afle nipa bebre adwene ni wo dada nipa bebre wo frɛ Yesu Kristo so wo ye dadafo ye nkɔhɛ no wo dadafo ne te ase no but you no ye dadafo nipa no no Satan ne ye dadafo wo no na try the best so obefiri nipa adwene ni se de be ye nyinyi sampa Yesu wu ye na ne nansa so sori na wo nkwa ode manipa John 3:16 on pesi ebeji adie na yedi yenim yewrade na yenim di utimi ye no yedi ye gidi pa se wo ba be wuye na wotumi pai mu eka so a ubenya nkwa ma okra Jesus Christ wo ye nyame o hwese wo bia na samumba na wo hene Pilato tini baby na na yire timi ananajo because of the yichere we wan fancy o woni ni kunu o so hye wo yi wo ni patene ni ho ni nti anadwi manna wo yo yini o ko woni Yesu ni meboa on kan sofo ho e de no ye wo fancy obegina ni padom ni hohoro ne nsa so woni papa no moja ehufodi bia o tie di oba ne ka kire no se minim na me de mensa ko ka papa ya wan hwe a menim ahini nyina ye be vanish ye hu me bi ye begina nti wo tie ne yire futuo ijai se won ka ho mo sie mfa bana ba mamo ayate ba Yesu abudi ni koi ene ma hohoro mensa wo mo chicha wa hene mpo akeka nsam he back off up to now nipa ntini me biase up to now people that now what they want to see you da ben what to see adwene say mframa ya ne nam ho when was the last time how far can think see abonte chi bi gu mu de be shefie busa ho say wo wini ya mframa nam mu all the time no da ben wo hu say mframa ni fia utunu se mi a utumi chi bi she sentini e wo yi ni padim na mo jedi mo fu sane in and out every single day. Obusa ho say when ne dis adwuma. Busa ho say moje gu mu no. Amrofu kwantumi nye bi. Nti de bia ye moja ba mo obi agese etwi obi de ye de am obi. Wo maye nuro bia wasase so ba moja wo ntumi nye bi mu ho hospital. Wo mbenya moja gese etwi firi obi so emu ansa ne ye de am obi. Wo ntumi nye bi. Busa ho say edi nti ena nipa itimi yi wutiri ho kwale ye hu de ebeye ne nwi na hyase fufu ye de ade pie wutiri ma moja beba hu nwi wo ho oti ase nso yi uti kwabu na moja enwi asa fifi obusa ho sa ya na twi because ye de ade wai mu si ehwehwe nwi ye hu nwi de be firi beba ye moja nti when we was see a journey who said no papa we were big. Nipa na wudi na chi a wo se won na man. When was the last time wodi ne sesi ne bo se meni agenko? Na me kosiesie baby am. Said John 14 kan no. Wo se mo mama kuma ntutu. Munyi onyankopon ni. Me so munyi mini. Na tena bia pii e wo meja fie. Ente sanka me nkasa me koma kosiesie baby am mo. Na se me kono me kosiesie baby a me san ma ba na baby am me won. Musuma wo hobi. When no see I say was some nyame foforo say Muhammad no di na chi ose budawo wo mu hwan na benya kokudro akase me kono makosisi ba bi dia ma de biara da ye kan Yesu Kristo ho asem ye kase nipa be sakra na dwene ye try se nipa be hu se e bra so se wo se nipa ye hwe yie hwe wotu wonu ma na nsuo mu na to na busa wo se eso ye hata boy say ye kete say ye die ye wuni say ye nchansi kra na ye de abo ho nti kan fie pete pepe nsuo ato nti kan nchansi kan say ye wo se ye bo foforo de biara da nsuo to nso esuri enane metal form da abuchira kra de na di twam esi efe bibi snow wo be hwana snow etigu ne ba bia yi fita no busa ko ehin fa na sadi wi efriba nipa nwene sadi wi nti se ye ka bususam tie nyankopon ye kan sama kese
ye di atem se se bususam kafo adoso obi ebie na no wo kan bususam tie awrade obi a obi wona aka se wo Kristo ni kura na ye di watem nsem bebre che se wono ne num asem any the last thing they want to hear o mo mpese o mbeti ne num asem wo musa no so se mframa me home no ehimfa na ya ne friba mo je di me mo fusa ne ehin ne friba so what you say umusa no wo de wa hwe se egu ye nim tinya wo na me tuma bo nipadue nyina na wo bo fence yi ese dade se bo se die no wa line ne up kama no de egu we nim nti ya na nya wonwa ubi wa bo fence eye fence o no wa bo e wo ye nim usomwa enyemre wodi bibi wura wonum a utumi chiu se eye boa nkinti intasugyire mu ntike ayi ehokora ntimi empone ejina baby fako akoleso a nanum hwe onyini bana wonsa nanum ne se ahyase efifi ne fifi tate se eboa bi nti yentena se na yenwene but obi abone bra obi timi kasa me atheist nyinya menni ya bibia ni ho na obi sa no se na ho ne tesoro otimi me nsu to awiabo snow to hwan they don't want to believe na wo mpese ombaje di no ompese yeso ombu ya bam kasa ese yakora ye di agro nti ne obi timi tam bible o se abrofo na de be dada no otwagya to no hye obi timi tena social media o se na mo sori na yesu wene hwan na yesu abrofo ba be dada mo na omo kansa makese ne be ye nipa ngongo se yesu ya ye mpe na samatia yebu na nimtia ye kan bibia no se de wo so wo be ba no dakope wuti wana sutu bentu anunso emu odin a ebe sanwo mewufu wo mewu so many years free ebuda ni mu apipi dakope nsima ya kan ya na nipa se wo mo nyini entisa yene juma bidi enti na ye ebe so yakope juma bia ye ebe nya business ideas bi yenye na papa we masa why no was wo nansa wa sorry munchire bibi apart from Jesus Christ why no was wo yesie no nansa wasa sorry aba why na say e bin see that only Jesus Christ no see jinidi na tena bia pi e wo na jefi obukwakusisi eradi doye because Satan ba asasiso no feel say it's over obe fadi panyina na eradi se dabi mi donipa sa Adam odi kan e de nipa ko wo mu a me ma Adam otoso mienu aba de nipa konkwam ene wo dane no ho nipa no no aba asasiso so obi wu agime no mienu nti ade na obi ni moja sogu foma na asase mu papai oje mu ni edi say krunu mu ni nyina adusu na asase ahase wo so gigigigigi nyekom when was say what to me akwa asase ase akonya na ewufu omo so mmesere nko paradise when na tumi yi bipe only Jesus Christ e kire say nyankopon o tumi esi tumi nyina but wo kan kramufo so omo ntiase wo kan budisifo so omo ntiase wo kan atheistfo so omo ntiase wo kan wiasefo so omo ntiase enne na wo ntiase o na kina before wo be wo sensema yete e ka no enya agro bi na yedi no na it too late ama na it too late e di ama e braso. Can you guys be quiet please? E braso me come chiro word for ye ni kurete woda de bia ye kan esa agro e be kaka wo metum wo hasa metie kasa wo minim die me hwehwe na minim die menya
Anything I'm here. Can you never be one not to meet me aye? Be brave. I tell you, but minim say, Yankopon ya madum, ama me wusa mpa. Yesu Kristo no, ono ne agenkwa no. Jai bibia mu na bra bedi na chi. Nti ne me kasa adoso. Nkenne se de mu nipa ne bi ni adaje akwu. Omu bode mu a amanfo bi akohia ba bi a yesehya nsam bi abibo potwa no. Nke bi a mesu metima ye bi. Ka metima ye niema bebre. Ka meso ma yi aka ha be ye ma because de meye no ka wokura ka kon be dokeke. Ena mehu se no. Sa asase ye tisu encho ewowura. Ni wura na encho obeba. Why no obeba? Woba be pay price bi. Nti woba ba bi ne de afrim. Enti jane said you know what a boss shine ka say nipa bra metrem no Nyankopon di so yiri besa asase no eyesa sa de wuru ni bi ene Yesu yigina ye boss bra na Yesu ya ofiri ye nche ko yi said you mu so woko no sa ene obesa ba biem Yesu ya wote no ho asem so waba be hu no wan kanda kamene mo as a matter of fact ko yi nipa ni bi wo release dead ni bi efiri ho e de wo mbese ne koy nti wono ankasa owu antumi ntintimi ne so dabi enti enkwa e wo sa papa ni mu nti wo obi de wo ho to ne so a sa nipa no oni Jesus Christ ono na fa ho to ne so ebra so se nipa bi wo maso ye ni bro ye bra ka no etia ye braka no isa enti braso se nipa ja asodin no obi na soma nsempa no yakwa sorry including church goers Sunday church goers they will make sorry no Sunday obeba the life that they live same nothing change they go ahead and do the same thing that Jesus hate. So what you say ye mpo ye see ye ho see kwa sorry no ye ho keka no enimu ba Yesu ya wo ba ye di moja be hwibu ya ade abeji amaman kwan wo ba be fa ne die wu be bie die dance ye say Yesu Kristo wo ba biem everything shows if you matadi epuatadi enomatadi but nipa dasani agini na be bie nipa de da obi e bone bra obi anye din che de ekoso obi e bone bra yare be sense wiem kakra ya yare ba ye hyase se kum nipa ye kan kofo gudam amanfo Yesu sisi ye hyase si ye biem no nsesan ye so asabam ba ye nwie yo worse is coming we are not done yet worse is on the way coming. Nti yetu nipa fo but nipa mpe me se wo mu kro wo se edu kosia na wo mu kwa asoro no wo mu ankasa kra they don't like the word of God wo mu mpe nyame asem wo mu mpe ya brabo ene ye kire se Yesu wo you be wu ye no we don't value you value. So Bible see you born no ni ahofe o so wo mo ba na te ye ti bi di koboko ye the bow say ya na te wonam nti ye bona na ni nipa form no na adame no kuta e de say wo so e de asenia e ye bim e mu du na wo fro people na ne nankokomu wusisi gagagagaga na so wontumi nyanto Bible so what the shiasim pranso yoboni o boni ni we no wa hwefom no sa sorry 7 times sino wodru baby okọ yoboni baby ba ni padasani edi ni wiase papa na be soai wa bra no wonya boni kana no da Obeswa gay or swa lesbianism was swa adultery was swa nintitwa or swa hoya was swa ewudi was swa krono was swa wan say was swa boni bia you name it or swa e de kokoto chene nso no ankasa on testy boni ni bida
ye boni a wo so ayenti wo ti asenua no so ye bona asenua mu no ne papa yi nani sei because no hwe na hwe because wo nyame ntimi hwe boni o hwese ne ba ne so gay ni lesbianism o hwese ne ba ne so nyinsayi guo boni tantan ne mafia no ntimi hwe ne ba ne nim nti wo se meja adenti na wapa me minu mi no boni tisi ya bono wa bra no woni ahofe e ma ne nam nyina tete ye dia get ready surprise a wo be pay no wo be pay price be a wo nyankwa na wo nko sayim na se wo mpe ade no so wo chieka no nko ade you will pay for it wo be chieka nti wo pesa wo benefit wo pesa wo be benefit so you will be in trouble. Sakawa me pay price akibenya bibie yia no se wuja ye ho no ma wuja ye ma Satan no wentu mama me ye bibia moaye se de be ya ye benya nkwa ohun se ye be nipa da sani beka nti wo se okay me wroma ni monyam agusuro ma ko fa ko ate bi ato me ho so na ma ko nante akan se wi nyina kire nipa me wia me de me nkwa beto wo na me moja me fi ni dam ene nkeka woni mu no asofom ama nipa da sani enya nkwa. And in insurance, I'm the Bemendipa. But we refuse to benefit. Yes, so much I'm going to so ni paswa and danano, and man be yet in ini. Moja is so dear, say a man who nan campese, a horror if you move your near bonim. Because you muja to a diana yamukrampono, ye at the boyan for. Yawu na. Near the because of bonimu and you say any yawo your bonimu. Until only the blood of Jesus can wash your sin away. But we refuse to benefit on the blood. Until once our tia Canadian, found and no a person ni permit see. So papa never pay price. What be woman will be to name say, yes, mommy. Or they didn't want to my yeah. And one do Benny, Odo Benny, yes, do and one do Benny. Yes, woman ye, or the name want to my was ye, and one dog. The Sunipesi one so. Nipa si wona so afri Yesu Kristo do o de do ye bebribe no ye mpese ye beji atum say ye no kure say Yesu Kristo ba be wu ma ye boni no sori ama ye tenene no nso ye wo fa bi wu ye eduafe bi akora ye kai de papa bi obeye ma ye papa bi bra wo boy ye o de ye japade ja ye de bia ye ka say papa ne de oba ye wa anya ya bro obobra aye japade guo Yesu Kristo ba e wanya ya bro wode ne moja betie yitiri so ka price aka yintimi ntia but we be pay with his blood. We refuse to benefit on it. Nti se say wanya day Yesu obeso bone na to atwene o say no ope so tena boni nam e ye de kura na obefa boni no kura kokoto twene obesa akofo wade no wasa akofo wade na wo je no ye na so wo betina mu akopem se papa no beba no beche wato jim da Yesu Kristo beba nipa ni anu yi no because wache okwan afaso na so wo mfaso obefa de yada we nti na da obeba no onni sympathy manipa no ntina ne nikosua wasesa no Bible say ne nikosua ye tutu ye jaframa ne ketrema no wode hwe obi wose de onye bone da no onto bo mo no ko fa hudi mi de bone ya chawo no ketrema no watu afiri no wode nkranta him se de be ya emeka dokodoko sem nchewo ena ne nina ye jaframa no wode na tade abomogya me de ye hyemi sudi matade ye hyemi yesudi mi try pa na mi de bleach guso ebetu so what you say ono no de na yimogya tenkon no de na tade na nim o kire o nani bi bra bra
Odeba. Because Ubraya Bono, in Braya Cano, and I won't pensia no more. Yakofa in Sakika, Bonino, and the Bitriano. Unti ya bona no nia ho fe no oba ababechi nipa de na toji oba ho ntumi nkasa obetam bone no to twene no wasakofo ade na se wonya wo na ne setan betema onfa ne moja ne onko chema oni ne fiefo wo de wonka ho wo mpe nti oba obekoshe woni ubo nkronso a ubedi fo amana dibe so what you say boni ni pa dentino yem pesi be bi yeso ma Kristo woni se boni ntina on pesa obeji Yesu adi eye boni ntia because mra bi wo Kristo sumu a wo beji Yesu Kristo dia e wo sesa ne ma no yi hu frim boni no so ye wo de bebre se no boni asumesi nya de metumi agyan nti ne me nakra nyi Yesu Kristo ni ti boni e ya wo de nti na mpesa obeji Yesu adi eno so nti na wo beche wato gem wo hye wo se wo bo se ni suban so ne ntse so no se da bi me mani pa nko sagi because Lucifer de ono anka se ye di jane mfama na anwene no eja wasase so betuma tom na de masiesie no nye nipa jawo eye di betumi Lucifer because ye di jane mfama na anwene no ti mi je se me ye extraordinary fire a ebetumi de ye di ja ne mfama anwene no na wo nipa ye de note etete bo wo se wo be di Lucifer chi akokode janim bi nti nyu obi na kuma ntio boss yakona de niti akoje a kire mo se ye tena proye mu kankan mu boni mu ma Yesu Kristo ba beto ye wa bra yam benefit woni moja no ho we will be in trouble. We will be in big trouble. Sansami yen kanjere me say o papa ba asase so obeyi ejapade o so wabobra o tene so a wasori meboa we di enye bibi o di oye na ese ejapade wo di ni moja abeto waboden si jinidi ni nyankoma okra de kokotena New Jerusalem forever and ever na say no. So what you say you did a them but from my you some 5 minutes ubi nti ya na ye nwini nipa wo ye sade na maye nti ye boy bra sade ye pe itutu ya na mo sade ye pe o se bre ne be kwa wie ye nipa be do ani gidi ase onyankopon se me na wo ni o se ye ni gidi bi na me ye wa ha ka ha ye ma now nipa mpenya me asem satam yisu ne yedru bono na no satam we and yedru bono na no the time is very close. It's closer than you think. Sabre we ni yedru bono na no na sabre we so na nipa edo ani gidi esi onyankopon asem me bae no me yi me nufu na me ye niema na me bu me pa na me bo nwom na me kan sama kase na me bu me pa nka memen me kai me sakra ye memen bebre o mu yi o mu free me Facebook because omu nya me nufu mu hwe biem oti ase the way me see ye me ho no omu hu biem asesa me bo Yesu Kristo hu dawuro e kire me nipa omu ye hwe nipa gu me Facebook 5,000 so almost if you cry me you omu free nipa gu me page is more than 10,000. Look at the people who are here we kire wo say nipa do ani gidie esi onyankopon asem we kire wo say Yesu ba na dodo na ma chikoje mu a we shouldn't blame him. One may opportunity but we refuse. One may opportunity we refuse. Until sometimes I ask myself say why a lot of people on my Facebook and on my page we have no one pede ho dia no mpesa me before they respond. Nyam nsumunti ena mesesa metebia nyam nsumunti ena mesesa meton me penny e de age aduane no e say dia betum ye say Facebook kura we ya say omo aye den viewers ni ya mauska nti afi na nkwase asem ne bone be dos because obiaba
o pese onya more view ni ye tua neka nti afi no nkwasiasam ene bone adwamansam emuyo ebe doso se de be ye nipa bibie nani akwakohwe cause first na YouTube nko ana nkofo agita omanias he say dey yes Facebook no ankasa ensuso adane so obetua nipa ka nti obehu nkosiasem ebe koso nti through that no ebe manyame asama ye less because ombeba be bua kam so ni nyina ne say they want money, they want more viewers. Dia na nipa be obenya more viewers just obeyi ne nufum be ye adwamanfosam be ye ne mafini. That's what people wants to see. And the nipa be so mu hwe and the one person mu tie no and no so ne be yi akere wo just for them to get more viewers and make money there. So what you say? And no money away. So what you say? Now enche ubusa ha nkwasiasem nkwa. When she ye kura ye beka nyame asem no ye ba they will stop us, which is what man shall say now you to mute ye. So what you say? It is a Facebook so betua ka obi ti baby o to bi bi no a now nkwasiasem e beka so no enye komo. It is a one three sabre ye nsiwa so a obedo enigide asen wonyankopon asem. Obedo enigide asen wonyankopon asem. Yes, so enkosi se Facebook ubeka se yehia wo habiem. We won't stop talking. Yen to ye penny ni aduane. Facebook manipa $1 billion kora for more viewers amema not wa mempe. YouTube manipa $1 billion for more viewers na nipa ntina se nkan kwase se amema bra mempe ni sika. Because enya me she. But enche ubohu die bekoso. I suffer me better than a woman's just to get more viewers. What you say? A German bit what they say just for more viewers. Naked pictures bit what they say just for more viewers. Just for more viewers. For them to make money. But in Sri Lanka, we don't depend on the money that social media give to people. We don't. Onyame ma ye didi busum yetumi di bi mabi nso ye nsere obi akapre ne sempoada nso yetumi di esa di bi ma afoforo ti ye nton ye pani ni aduane obehwa no obi ekukuru bibi wa ha me ye say now people kura also preaching the gospel true gospel no omo ba omo se prophecy obe prophesy nsema me kan ye prophecy be na chance ma mekeka wa ani. No work, me who say kuku bi so, me who say ubewu. One way ya bema na washa obono one ware. Me who say wadwuma ni ye be yiwadi. Me who say pepes na be say. That's what people want to hear. Obia wo problem. Opese solve the problem man. Nyame ya wo say no nyame o na ya mo kɔ ne nkyɛn no. Oni sa tam no. Oni tam no. Especially that time ye wo mu. Nyafe no nyame betena se be ha wadwuma no etena wo omfa na wo hwehwe di ne abre wo di ne moja so ne so e ka bi no ne ya no akeka tum omoye they take us places e bi kokeka nkredo sim yehu just for us to be mute, to not talk, just for us to be quiet, to not say a word. But any monyam ka onyankopon say baby e develop akodu no, nothing will shake us. Me baby a man hwe ase eye baby a na menyin say Levi ni ma me fam a menya Yesu Kristo achi die na hu say me nko baby a se bibi si na eje nkura na de me bekọ a mekọ akotwaba ni ndi na Yesu baby nipa akwadra akoduru no nyakomo edru maybe across your account who pay $20 kura unya bi but ni nyina mu yegina unyo obi kura no wakasa no ho nyina mu yegina enema ye basa ni nyina mu yegina nye no enye viewers ntini ye behwe ase no mpare awrade
nipa ne kakra bi asofo dane wo monsem ena Satan na di bi o ye ne se first na oba social media yemfa numbers a ya nipa hwe nipa ne guso but it won't give you numbers. Now it was good. And actually, the numbers betom and it did competition this scene. Nothing be crowded no so. You see what he does? It is a way preacher. Now but chances we preach. Now your number of people make come and say you can preach. You will need me, you will be you did broken numbers and a crack me if you ho. Tinipo bakum you know, and no sir, you flow, you keep going. Don't check. Tiamani poni be no joke. Some are going down. Obi confuse oh, na de nyame eja me ho no. Onya ho. It's because a bray woman no was sebre ne be kwa wie ya nipa be do anigide asi onyankopon asem. Nipa say na ya na won sorry dem Sunday. Ye go football and basketball amako stadium omo hu nipa dodo ho omo timi team na stadium ni shake se giga enye nigide ade na nkenya enya me fie na wo se yesa omo timi team na stadium shake ube ko baseball park kese enkonya esoro efom ase a child around say why you must say gigi. Sunday, be mate won wo heneta. So for kra heneta okopebo ade. Nipa do ani gide si onyankopon asem. So what you say, sa brenyi mu ene ye wo no. E ma bibia mu abam. Don't let anything stop you. Yenya boy adwen pose ye be hu Yesu no. Ye kwa no. Ye juma ni say ye de metena se ne nka ni bi nkyere obi ebi kura nipa be 3 nipa be 4 enu nyame pese oje wo nye dodo owura wo nye dodo ye change your message for nothing omo try me no mu se ne man sesa unse wo hye se fofora omo nyina puba pu omo pu aba no doesn't mean say de wo ye na ye omo fe da bi omo be pu aba hwe wa for some time ahwe so be sesa nti o ma check me make kako e dey say my hit 7 years live video na me start ya me say 5 years ni me nsa they are not wa be road no nam so no a nti o ma hu say ge we nya de obesesa kire me yensen so what you say e sanity o mbe check wa ni hu say unya onsesa de be o ge ni nya de obesesa na fe o ma twe ho sanity. So what you say? Na Satan bon na dwen pose won pene emma nyamema metie nyame asem no mo nsakra o madwen. Nti binum because of viewers nti binum ada na wo ho abayifu mutu anajo. Because of viewers nti ebitumi sesan credo ko ka we ya no tum ka we ya no tum. Wo betima ka nyame asem atum. She I go from na hepeja. I go from na hepe. Sanity o. Untumi ke koyache. Ke koyache. So what you say? Ntinya we ni bebu ya bem. No. As long as I da so tia social media koso ma ye kwan yi. Enkosi so mbeka so mpene me nkasa biem. It be say o hu yusu word bi. Nti na ma o ma ye say. Uka asembi say nti na ma fekra de say e de say tumudi for ma am not one e bia mi jawo masam kan and non because o mo translator bi ya me tell you su tumudi for and no so de mi nyan kan o because e nyame echi wade give me lesbian bia be kojem straight min to sabi just so wasakra na dwe o baby o kunu no mani kunu fa ne to wo case just was sakra wadwe na no so na o se sa word no you use na cruise impe me so se bie free man nko ade a mitimi nkama no ntum I'll say it eno ne bebrebe eno ene bebrebe
So what you say? Yesu abewu was senior senior naso. What see mo say it is finished. Jani be benefit wo mo jani ho. Ni nya nkoma okra. Nyesa wo di agoro. Nyesa you playing. Said the nkofo na ka kire Pilate say. Ni moja megu ye ne ye matiri so no. We are expecting the blood. Say megu ye ne ye ma itiri so. Na mfa fa hundie emre. Na sa moja no so de wuru ne ye bo. Say no nkoto ne bitima je wo nkwa. Aboa moja ne nantwie moja entimi nye wo nkwa. Me say nkramofo nya me wuye nam so wo hwefo mu ntide bi o mo hwehwe nyame wo fom. Nti na abekọ no de ne mama abofom no because they were looking for their God. Ye nyankopon ni to koso nti ye peda ye ni hwewiem. Sanetie. Budisifo be chantia me nsu abomu a omuntumi mfa nkwaje manipa. Eye sanetie. At the end of the day, obey prosa. Me sister say we nyaya. At the end of the day, obey prosa. Because what chantia. Ni tumi ntimi ni Yesu die nya permise. Kristo ni wa pratete kura memfa ni niagro. Kristo ni osemi ni ma pratete kura mpo no me kame kire wo tumi wo. Yesu moja no e wo tumi eye nsankyerene eye niema kese. E dia de boyefo e bankom. E nyane ewufo efi wowum. E sakre ni pa brabo. E teye homa ye fita te se sukyerema. There is nothing moja bie ni ho. Nyame bie ni ho. Yes. Ewiase abo bia wo bewu a wo pre. Sete ye hu se ni bra kanetia nti wo pre se ya kuku. Wo pre se ya gidi. They were fighting no reason. Fight bia mfaso ni so eno no moko. Fight bia mfaso ni so me say dia honkonko ntini mu kura wo gina na nkyɛn no don't play with that person. Dia honhom no kwa me fa nipadua no take place a wo gina na nkyɛn keke kura no don't play with that person. The obi no bom paye edi chatwo in the name of Jesus Christ men play with that person. Yesu di no tumi wom enkwa wom ahodi wom Christopher o abane ena wiase mu dadwene ne nkwa mu dadwene nti ye jeja Yesu na se ye kura ne mu dendenden a me ka me kire wo nkenya komo kanipa nya ba bi no de ne nansi so what you say but dodo na to mu pani amaduane dodo na to mu pani ama viewers dodo na to wo pani ama de wiase betumi aye ama wo mo. But me catch you say Jesus Christ ni mu ena nkwa ni woni pa han ni hire sum ne sum ntimi ni han no so da me come chiro hey nkramofo ne nya de enye ya nkoma wie o me come chiro nso hwe de we o mu ya aggressive wo mo so mo hwe Christopher ye toto papa so and that's why na kiye jina brania nkomu nia no wo mo ye me say wo mo ye ne kokoma ye da hono ma na etwa it se video ni ye de ekoso jiminti wo mo try Yesu Kristo owu entimentintim ne so asama no entimentintim ne so na sam na obetimentintim so sense me ba enye mamia no to ho asam na me de ba na ye Yesu Kristo ho asam na me de ba obuada utumi kanya me asam ho hye ete se de wo bu nsuo bucket ma na de kura atu na wo pie kura no so se nkɔhya ase masa wo bo wo be kura mama nsa agire wo ye dai ebe pie nso ni power ye de kura mama ye nsa agire so what you say e sa na tie no matter what happen we will still see ebebo Yesu Kristo nyankopon ba no ho dawuro a kire nipa ebra so se nipa sakra na dwen no so ahenie na ben si ebu Yesu Kristo plano e bona de jatini ntasuo e de so chehye ni timia so kana me a e ma moja pram na nimu a me kama kira o se o de obegina temu odwam
umfa huni da mi kamechero umfa huni yakura ye nipa yi utumi boka he oba school na akwala na nko school na wo ye bibi mana utumi kasa meje maade utumi sizi ne niema obetumi kasa tufiri mi fie na se Yesu Kristo ya be boa brantie 33 years na ko obetumi apema Mary Magdalene yesina ne tini ni chifom egufom se wa ahofe pa na okura bi Yesu anhunu 33 years no ya brantie mapa anko betuma penkofo yerenom he didn't ko betumi abokro no he didn't ko betumi adiewu he didn't oworo na ni monyam gusuro sebe ya mimi ne umienu ye benya nkwa eni yetitia so nti obetumi nyetumi wosi Yesu no kora mu Yesu no sana obi kasa o mu Yesu no da wo beka unsam yenu yegu bu na ba hu se Yesu no otumi o ne ba bebregu etore bia wonim obi ho no ma na okọ obi na so na wo de flowers akoguo se nyame bia wani ene wo hu de nipa na wo de flowers akogu ne na so de wo komu a nka wo de adwadwe utwa na be kọ na so ka wo kwa na ka wo tiem ka de wo komu wo fom ho ka wo te wo wasoma nka wo tisi se matri ho na wo hyase atiem na ko washi ko jan fi so besifo ebetimi ko jira na so no mo kasa wo sere wodi mama ne wo famu a so wonye tinini a ka de adwadwe utwa na be kọ enenye se matri ni etwa selfie obi wa ye wo yakosi na nka wo se awrawo ba no because nipa no ontene ti baby oko no ehu obi edi adanse se wontene nso ye di etu amena num a ye nkata so no ne nkofo group selfie a akuya beka ho bejina ai bet oh ya mo bejina ai ye twa group ya oh twa bakoko ho we di anyefe twa bakoko ho that's what goes on our cemetery abra woni biumo say time na ye normal but me come it now say enye normal sa say ye normal ka Yesu Kristo jankofo na okoto wo mo ho so mo ntena enye normal ndi nkoyi wo mpie enye normal sa utu so bi wa ya check nipa no so okọ Abraham kukuma obohu na brabo ese kura de social media ba kura de nsie de nipa no ye okọ de profile ma atumi hu utumu se we de enkoye no wa hyase no wo ma no nso ho na bi kotwa selfie wo tie mu no se ka mo tene ne a me ka me kira mo ka ofiri cemetery ho ba bi mu anka anya se de o tie da but when they scream munte so when the wo komu asase ne kokomu a nka me say wo be fresie ho be ba na ko yi nipa foforo ba nam se muntinti ye koba be ye pucha ho ye koba be buru nyaman ye koba be bokro no ye koba be ye beye ye koba be ye ni mafunu nyina bi e wasase ne so because the nipa ne komu no ye nti so nyame bi ni paso ama na tinima ekoso wasase ne kokuma me se ka wo nko cemetery mat se de wote ye da na nka mpeso wo kotwa picture na nka mpeso wo kotwa selfie wo so what you say nti na wuo enye hu bi ade ba ko mu de betuma me yem timi shimi e wo ho ne se he say ye wadaka yitimi bobo oba no tiase na opemema pa yitimi ye oba ba adaka ye de bema to yitimi ye bema adaka ye de nipa na to ni nyina ne se otiase no opemema pa e kire obebi e wo kro obi yetimi de dan ne abo wi ayi e de say jot ni sina obi na pateshi cop ni kuta e kire obebi e wo ko one the way I Satan esiama ya normalize bibia sanity wo ya ma che se emu hu biem o e normal but me ka kire say ntiemu ni adwaju twa ene se kire a ekoso wa samando no se nipa hu na
Go cemetery ma and may yes and you tear that. That's what you say. Go come. A order, okay, yes, to do a cow. But I'll call you no consent pan, or call you any crusade. Was more what you did in a moment. What did yesterday was saying, what did he? Would you do? The smile record or say I no poor. So what you say? Son of Pesame Catcho. Yes, you are one who the rent of a bow. You won't tell you. Yes, Abraham be you. Me will be a pa. But meaning the amount, no meaning the madame soon at it. Se wo ye no ka meka se testibi we na kobra na wo ba na se hoda but nya ba bia ye kosamba only Jesus Christ e de timi kokoyi wo mo wo no bi kura sa di pie no samba apart from one nya ba bia ye ko e samba bia so what you say e sanity odofo oso ahini na bayi o si etiem wo de ayi amakenkan eduru ba bi kura mintimi kan ameye emma me bobotwi yi faso na wo hwe se di nipa da sani tiem fa Barnabas maye ni nyina ne se Yesu ne na mo kansempa munya adwamamo ayere fasem awudie nkofo ne magye krono monato wei nyinsan yiguo munyai no people of us or disturb wo peace nti se sade ye fa kromfo Barnabas na maye na na tia kromfo bia kromfo boni to boni is equals to boni ye nyina ye ntem papa we ne nsem bi ode ba ne sesa nipa ne nsem bi ode ba na nsem ye okọ preachi wa ha sei na nsem se club ye wase obi aba se papa ne be preachi wo nyina sakra nti ama hakora nye de biom ti wo si crucify no free ha ni to be free. That's what they did. Nansa no muti bonim na boni ye wo mode nti wo a wo be kasa che wo mo free boni no they don't like it ebi a make say satam no na bi no namfofo o makoje Yesu adi asesa wo mote bia ebi ko obi di obi ku na chi satam no o te say Yesu preach ya no say papa yi o ye rade ampa magie adi efi na ekurebra tena ba bi ti utimu se cruise bia no mo fa nkofo ye no mo nyina no mo bofu o mo nyina no mo ginagina mu so what you say abranti ya woni obi kokoda ye ya ye twe ne ba se yesi Mose mrase obi bo adwama ye nti na bo nkuni ya Yesu ka se nkonko ye boni biemu iwajai efiri na di kurebra ne fere no se mfram biemu ono so ka ho ne buafu ni nyina ne se Yesu ba ye no wo ma connection ni confusion ye basa enema nkoye nti o si yin firi ho yes o si yin firi ho obi ba wu o se menya no abaifo se ada ne yetima kum obi o se menya no masa fiako ni ntumi inyesa yentumi nyi adwuma. They did all this. Nti cruise na no mugire mu ni bebre farasifo azanfo ya o ma robu ya o ka tro mu obo ayi e de say o kase chi wo mo se o mo hurukuru wa no ho ba emu inside ti se damna emu bon but o mo hurukuru wa no e no sa word ni se na show. They don't want to hear it. Nti se sade asofo eni kuro no mu mpanifo kotena se abo no ho. Sikani brenti na de say Judas odimirikako ni nyina nso opesika to asase ene mami nyino uso ne papa yi na mu se wo ye extraordinary papa wo mponi boni da usimeyi na ma wo ye ya okoto mu sika ebu amo no so mo mpe mo Jessica so what you say afi asase a wokoto de odi sika ni koyo ayekwa wa wako oboni edi woni makuku tisi amfa Yesu Kristo ye boni bi di yenim akwakukuye wase sofu loto number enye se sofu na ma loto number sofu mu na ya odiku ntine ofre no ho di fotofo ebisi awari mienu ye oso oba beja ne jane na oni ne yiri be kwakokambo ma ye honam kro afedi wose be ma beja ne jane na na kwakofa ma mienu aka ho no ma ye honam kro yesesa papa na asem because no na woka we are city wo and no na we are sebeka wani ate you know how to preach on dia obeka baba woni abrantie bi monna moneda munyinsan ane ya be no ho ade
Bema de ono obate o se wo ka hwe anse na wakoye ne ho ade wan ka hwe na akọ ne se enye papa wo be ndey ma betena han ma preach sa no mani age ne ebose oh mama anoto she knows how to preach but me bana me bie ma no ka de wotimu na ompe we ya say Passover Easter obi ono ase wonyi Yesu Kristo ni nso wonam Easter iso pocha Bible so kan Proverbs 20 verse 1 o say ifewdifo nsade we ntokopeni obi otom ntentan ni nyansa nso ne ko heye kunu no o ma hihye nsa bie bi last make me nya dream bi me ti men na mbo mi kuna mane na so do me nya dream bi is very scary me wusa obebia ne bi piosimi kuna we ne bi piosimi kuna we ne bi piosimi kuna now I was so scared I scared me what I matimini. It's time for men to give their life to Christ. Meme will be meme will be happy in beer. That you know we can get away ba. We can get away ba. The dear like so. Meme wusa. Remember, it's time. See, be that putcha near the home of Christ. We should be very wise. We are saying that we is an autumn. You need permanent city. We are passing by. You transit. So when you are how, nine will be free. You man team penyamiasim. And Chaubo Facebook. If free cheneko party akesi so what you say omo ye hwensa ye bo wiase mu diasa kokowu pani ko radio kokowu so this is the time I was see kenya me some kronkron che nipa no dwane tiri na kwambone but no yes rasra nipa so won koso ntena ne boni mu na ye isre wade mo so hu mo Oma wani mra wo ho so na wo mie waso. Sa waso asi wani efira Awurade hu mbobọ na wo mie waso. No wo muo wo na ni mogya no nso so. Na nte wo mfiri ne nte no. Se na wo beji Yesu Kristo adi ehu sa mpa wo ne no Onyankopɔn ba no. Wo wuye wasɔre ne nansa so a Awurade bɛba wo nsra ba mu be hu mbobọ. Ne no kura no so wagye na di sa mpa. Ni mogya be hwie gu amaye no. Mogya ne be so na ye ofoforo. And then make come for Jesus Christ amount. Or the four. Bonnie be anywhere why yes, so say Christ. What was sweating you now? I'm not trying you within you, medium you pa, and soon sing Christ. Mamma not trying me to move phones and your miss which study and soon say Christ. So be Jaya, will be do one for free. And soon say Bonnie be anywhere, so say yes to Christ Moja, the good yano. So we pay one can. Awurade do forms won na umra to nyina onka ebiem ami ano to me de mitu diase o me makokra no me sechi wona sika ni ho mitimi kum ijiga me so mitimi na oyere da sa wo baketo akra na wo a mitimi ni akola ne da wi a no me firi hoko sa boni we wonya me wontumi fa nchemi obetumi moja me guno oh obetumi amana bruso sa wo bebre wo wase hu sampa wono na nya bone da ne so bone koto twene ya na wo begye ne di so woni ne Onyankopɔn ba no me ka me kyerɛ wo ne dwam sɛ wo bone nyina onka bi efiri wo mofrase bi si sabri ne se wonyi ni na so yo ye de ekeka bi di o nya nasem oye hwan onfa firi wonko yakɔkyerɛkyerɛ Bible bi de abrɛm abrɔfo akɔkyerɛkyerɛ Bible bi na wo de ha ya dwene sɛ wo betu asɛm na nim tia dia ene da Yesu beba inu moja hofo bi wu because the was me kachiro makachiro amanfo be bretim ebinum aye adwuma no for so many years ebinum working kan Bible no kro nim kan nso nyame wo fa wiase nkose ade no de hye no ho nim nyam bebia wo musa asem ne be firi beba ho ne be firi beba basa wo be bra wo ho ase eti wo nyame ne a nko be boa ahobrase ayi ntimi nyi onyame asem ahobrase ayi nti etu onyame asem so atua base be bre ho ase
Kewrade beji eye no kro Yesu Kristo nyame ba no wawu asore ye bo no ye kan imprete ne ntesuo ye bo na deja ye den soche hyeniti ye boro na no ni ahofe oti ase wu ye ne nansa so ono na de ne nkonto wo asamando ni wu antuma mefa no 3 days pepepe no bi ba no se mo wa mane se okosiesie baby obesamba befa jinidi ti uji Yesu Kristo dia e chese ya ma manhye ye de cars Ferrari ni ho esisi anim Bentley ni de keka ho e de esi anim me kame kire wo moja de so a nhira no ne sa obema ho kwan Yesu Kristo be kayo odi ne moja ne be so o please se obeja wo bone won ta wo de bi on pese ne moja hwigu ye ne maye boro ne ye waste o pese wo jo na wona wo bopunu se ya no da no but ne wo bopunu se wo bebie no awrade bebem se ne wo bopunu no ya prempe akosua ye boa se wo bebie punu no a e come chiro se awrade wo bebem ye chance ne wo bebie punu no a Jesus Christ gina punu na chi wo bom se wo bebie punu na obebem obejiwa mana ye yie obejiwa mana ye fe obone ne nso nse ni wu obewu ye no obone ni so ti se na wutie mi me ka kire se Yesu mu ni mu ne nkwan wate nkwan ni wo biemu e wasasi so nkwan Yesu Kristo mu nkwan ene wo Nazareth ni no no nkwan ni mu ene nkwan ti se ne nsema firi manu abai obeji atuma hunsa ampa Yesu Kristo ne anje nkwana ko beso okan wo John 1:12 ose dodo o je no no je ni dindi o ma wontumi se o me Onyankopon se obeji na je ni din dia obemma abaye tumi ama obeyi Nyankopon ba na da obepie na nim onyam no onye yira bada ba se opie na sem tugu a me ka me kire se edane dura enya de a obinya anoyi enna bra me de masame baby me be bom pai bi bobi de machi ne se utimi bossa mpai ni firi akomamu a me ka kire se wabeka Nyankopon ka se Awurade Yesu me mame anochewa enanyumre matewas mi suban dada me boni dada me jai majime di se ube wi enansa so sorry uba bi hwie omuja gui se de menyanko enne matewas Awurade mi suban dada ne me mabrabo dada me jai fa me mfonso ne me mrato nyina hyeme ne dei fa omuja ne sobe so fa me yeba ne se no echino upie wani munyama me no wakudi de nsada Awurade me dawase ma ho nkonkro no metena me mu efiri ne dikuri me di mabrabo so hene me dawase sa waje me wo Yesu Kristo di mu amen eno ubo mpai wo ifra komamu a Awurade agye wo no efiri ne kuri wo kanya me ma so wate ase koso apa sorry papa esechi wo nyame asemu eka echire ye koso afeni ye be chire de Awurade pe ene de wompe efiri mo frase bi si nne ampa ye ubu bi onyame de oboni nyina che ne ye me chire na wo so ayi Onyankopon ba onyame nhira na onye okese se me bai wutie me. God bless you. Happy Easter. Onyame enye okese. Amen.